tala falava, tātou tala fou, mole nei Aso Tofi. O le aso ngafua le vai aso nei na la waile i unga le whaamasinonga o te maitai whātau panikeke. Ia alifia te mali i le ia taua. Ma whaamau ni ailo na whaatau watu le whala au whaasaina le eisa ma le maruana. I le taimi lava e tasi lea whaatau wai na panikeke. O lase fulo te se mai tau sangan te nei na mawaile te maitai o whaia lea ngaluenga. O le whaatau watu nei whala au whaasaina. Ma whaia i losa isu e ngā leo leo. Whaamau tū mai. O lasa luas fulfala masina fo la tu ina mai ai se fai unga alfa masinonga. I se fasalanga mo le te maitai. I le whamoni ai, o morianga i tau le fasanga ia te ia. Inisi o tala. O lasa na nafi na whalawilo ai el company telefoni le Vodafone Samoa. Tapenanga te maitai le awhai ma avifua le atinuu. I le tau wanga le Miss Klopo, lua afe luas fulfa. Le e whaatau tai e tonu, Cambodia, Thailand. O le te maitai ani Colina June a kui le Miss Klopo Samoa. O le amalanga atu e tau vai le tau wanga. Le e amatalia la saluas fulfa le masina nei. Se ia ila saiva le masina fau. Saunua le te maitai a Nicolina. E le whaingo fia le tau wanga le amalanga atu ai. Ai olo na tali tonunga. O le mea iei le loto. Iei le aua le whai ai. Na ia ta ua le iei olu i tau. Au sao ni atu ai. Pei tai. Le whaamoi mai lawa i le alii. Ai meisa le langolango alo na ainga. Whaapea Samoa. O ia mawaile le tia le tau awele ingoa le atinu. I le nei tau wanga. Sau noa le ofisa sila le Vodafone Samoa, ia rana pose. O le nauno ta inga le Vodafone. Wala ayo na avea malangolango po le sponsor ta penanga umal ta maita i tau waa. I le ngata le Miss Klopo, whaapea le Miss Universe. Ina ia whaatawa pea le amana i o ta maita i Samoa. Ma lo la tau sao i whaapatunga ta i tasi. Ai meisa tono le atunuu. O le taimilo na lua le neo le awa ia tuai si tau waa Samoa i le tau wanga. Mai le ta maita i heilani broke rupu. Le ana ia mol tūlanga lua, i le Miss Klopo, lua afe lua sumatolu. Whaila mai le manmalo ai ani tipolo le atinu ule ti whai moana, i lato ta alonga i lua i ta milasanga le Pacific Ocean Netball Series, le e whai titono Australia. O le ta alonga mo moana whailo ai ai le awa le atinu umala au malo si mai fiti, le Fiji Pearls, ne ana manmalo ai e limas fulfa le fast fulma le lima. O le asa lua na ta ala i mala au mai tonga, po le tonga talas, na mata ina la amatanga le taalonga, i le aso whai mai atonga, i le kuata muli muli, pei tai, i le iwhawai vai le pui pui a Samoa, le ana ia whaato i lalo i ai limas ful lima, i le limas ful lua atonga talas. Sa noa ta maitai kapeteni a Christina Manua, e mamoli le angang whawhitai tapua i ngā le atinuu, i le ngata i Samoa nei, whaapea Samoa lo ang mawi atinu i whafo, mo le tapua inga, ua manu iai a lato ta alonga mua mua e lua. Ua io e ina leli ave pasi a tonga matai moana vaya, moli anga saia te ena lave aio le pasi, e lau maso oi, na ia whafoia. Le ana maliliwa ini te mama titua si to alua, e manu aini se to tolu suma tolu. O le aso lua le vai aso neina tula i eile ua moli e wala au ina moli maua leo leo, e limas ful tolu, e langlango ai moli anga, pei tai. E eile vai ngola na whaamatalanga na whai leo leo, saia te ena. I le mai aio na su e moli maua leo leo, ma le moli maua tonga matai moana. Na taunu wai le whaamasinonga le pasi ai le whaamatalanga tustusia, a le ua molia. O le taunu unga le whina unga i lea whai unga, na tula i le loa ia le utua ia, ma sui le talia le ua molia, mai le te eilo na ioe, i molia ngai lua. O le whasia tangata pa i valea, ono se whaalawe tau ta awale u whanau ai soi foni tangata si to alua. O le whaafoina si ta awale le ilai sene ina whale tula fono, ma le molia ngo le au ta awale whaatamala, na mafua iona mana nua le pasese, e tolu se fulu tolu sa malanga i le pasi. O le tali ioe a le ua molia i nei molianga, o whaatulanga mai e le se fulu tase le masina fau mati, e tula e mo se li poti le ofisa whaano fau wa ea, i li poti a fianga o tangata manunua, i li whaalawe lave mafola sanga alo ia. Ua tia ina le company vale le Samoa Airways ni tu a inga, ua whaale angaila na tautua ma le tau le leo lona au aunanga. I le vao malo e lua, o Samoa nei ma America Samoa, ma ua tu atu nei le mata abu mo se su e ngā leo leo. O nei tua inga na whaia le ali ia mau hunt, e whapea, o se pusa maliu na au mai Samoa Airways mai America Samoa, na au mai whanana ini whala au whaasaina. I tala muli muli. O le asana na whina whaia isi saini ngā lima le whainga pā angal matanga ringa whatu angam whainga whaiva, ma le universite au Samoa. O le nei malienga po le MOU, na sainia le ofisa sila le matanga ringa whatu angam whainga whaiva, le se sunga ia seu tau wati. Whatasi le suiko ne sula le universite le papainga ngala, le tamaita ia tui fui saa pātila a mosa. O le whamai mo alunga le nei whainga paanga,
Awala tina o su inga whalewa onga, I tūtau whatoanga ma whainga whaiva. Ai myself saswani mea whainga luenga, e mana o mie whanau o avele mata upu, e patina le matanga luenga, I le universite. E mawai fo ia manua e whaasoa ile vaenga whatoanga ma whainga whaiva, e ala ia o onga whaatino, e whaalau tele aile malamalama o alam whanau, o loo I lala le pokalame, o whatoanga ma whainga whaiva, I le universite au o Samoa. O tātou talafou nāmale nei Aso Tofi, tō whāsoifua.